Sinvusela emalangeni sinvusela sive senkosi once again it's the Rubicon Sports Show. Chris Dlamini your host. Namuhla ke bekunene angisiko ngedwa. Lo ngekho nje umlingani wami nimtayela kumbe Sibusiso Masilela kodwa ke angihambi ngedwa. Njengoba nathi uthi live nje libuke umdlalo lomkhulu ngeSonto bekunene lapho khona sigathe khona nebaphathi belive njengengwenyama ukuthi basijoyine sive ngasomhlolo enkundleni enkulu yelive lapho khona sinema final ayo ingwenyama Cup 2026 finals. Lapho khona kudlala khona letinkunzi ndibonako lambi kwami nanibona laba nje ubona Luthuko uDlamini ngala umelele iGreen Mamba ubona Mnotho ngala liyabhama lijaladi wakaDlamini umelele iSingizini Hospitals umguguli welive eshiselweni ngikwathi abavusele bekunene bangasaka qhubeka kakhulu ungavusela ngosi Luthuko Sikhathatha lelithuba ngosi sivusele ama followers eRubicon Sport Show sivusele kumbe uvisini lakhe president weGreen Mamba bese sivusele ama directors alo licembu sivusele imanagement sivusele badlali sivusele ema supporters player number 12 siyavusela abonyoka ehlaza nabo mabona hlonishwe sithi lumanyoka Mnotho uthi lumanyoka sowuvusela ngiyavusela star player ngiyavusela Chris ngiyavusela yo ehlazana umabona hlonishwe akavuseli kakade avuseli ngani sawuvusela kakhulu sona athuka nakabona ukuthi uyaleko sevene inkinga lapho noma kuthuka wena noma kuthuka yena ngathi sawuvana saxoxa bathi ngimthatshele ekhaya ngimthatshele ka Green Mamba because wakithi then ngiyavusela Rubicon Sports Show balaba babethe inzambo khona siyabonga kakhulu le office elikhona president womgugula lomkhulu ubuholi bakhe bonke ama sponsors there is Max Steel Aquila umntu Bright Pub then technical sponsor Primo player number 12 bozwelonke umgugula lomkhulu welive bantu beljaladini bo masipala bo CEO bo mastand bo sheriff beshiselweni tabha maljaladini kusekuseni akunjalo bekunene Sundays ovele uthi udani isonto eniphela sonto lenkulu kangwane sivile nje nokuthi naseceleni tekujabulisa kukhona kulontsha kwebiggest prize leliwa yonke iminyaka kangwane so start siphuma ngwenyama cup sibe sichubekela kulomunye umsebenzi welive nawo lomkhulu kumele siwusupport bekunene singakaqhubeke kakhulu kumbe sive sicale ngekuxolisa nje ukuthi last week asikakhoni kunile thela ihlelo lenu ngetinkinga letithita kumbe letibe khona eoffice ngaleso sikhathi sekugcina sesithi kumbe sesicedile kwena but ke kuyenteka lokho makusasethenwa ukusicolisa bekunene sesibuyile bekunene sibuya Luthuko na ingwenyama cup embi kwakho uyifinalist uke wayithatha ka2 nyalo uhledine team laceleni Mnotho uyaqala kufika kule tinto leti uqala kufika ku semi final but awuqali kuyidlala le tournament uke wahamba futhi waya CAF ngayo le tournament wakubhana lokumnanzi ukuthi uhamba ngetikiti lakhe umlangene ndaka salifuna back solo laku uyamnika yena umlangene ticket no ngiyabonga star player ngiyabonga mfana boss iqiniso eliphelele ukuthi yayimhla ka3 yaseseyibusiselwa mhla ka10 lenkomishi lenkulu nakhona lapho sibonga bukhulu belive ukuthi nathi singumgugula sibe part of le final tukuyaqala le ngwenyama cup last season saba nenvolo eminyama nje le yasendakalela indvolo itsaka nje lomnyama ngento engalisho ukuthi singachaza ngithini but ke sesakhohlwa kuko we're playing against Green Mamba first 3 kasomhlolo National Stadium igame lenkulu le asicale kuhlangana neGreen Mamba ku final. If you can remember very well, my brother ukuthi sihlangene nabo ku 8 bet wataqhuma tinhlaza ngoba igame lenkulu kakhulu leyo and namanje futhi sohlangana nabo season ninye leyo lesikhuluma ngayo lokukutshela kangcono ukuthi i-Insensibet Space in number 1 iGreen Mamba number 1 number 4 number 1 put so number 7 okay but look top 8 en mabuke ama clubs lapho umile sesikhiphe Young Buffaloes le number 3 nyalo kuyachathi onke lama clubs la gcinile kumbe ku semi final Khiphani Highlander nayo ila phezulu nyalo in number 6 yes kuyakutshela ukuthi vele bekushubile lesiye asithathi kancane le game le yetfune nyoka ehlazana
sithatha serious lokho landzelela ukuthi kwekucala sifika ku final yayo lenkomishi le end ku ekhabe 10 lethu lasicina khona letindzebe ayikho yona sinayo i8 bet sinayo ileague sinayo imomo kuma local tournaments uyangivama ukuthi local tournaments angifuni ukukhuluma ngaphandle ngoba ngaphandle sinawo lamabili siyadima ngosuthi niyadi GBV ya South Bank so sekushoda yona lokho siyakufusa ngosi nomuntu sobala lenkomishi ngaphandle uthi vele futhi uyathatha nje usakhona ukuthi ibala lethathe ngoba tsethe imali lokho kutshela kangcono ngosi ukuthi futhi vele ufuna silwe but kulwa kwethu futhi sisingathi base sine culture yethu nje ukuthi silwa ngekhathi ensimini onke ema battles ethu aka football sola ngekhathi ensimini aswali ngaphandle laswalwa khona kube kwesibili ngaphandle sola kuma stands because ufuna ukuthi usheshe ufike Chris by nga 1 o'clock tabe ngangene ku stand esemgugudla balandzele nebathanzi bensingizi not space bongakhumbula ukuthi mazilane young Buffaloes emavuso semi-final kwasibida noma kwabida ukuthi umkhango silenhle masuku lo PRO wayo ingonyama makhapa announce ukuthi cela ema supporters ayinsizi not space asalawelela ngeshare utawusokola ngithu umnakethu kuma stands angifuni kuphosisa utawusokola kakhulu ndabe ngimnengo I'm talking about my supporters ndabe ngimnengo kakhulu tabicokile hlatshelwa at the same time ilandzelwa umgomo webhola sinebangani sizothi singaconfirma kahle ukuthi bangaklama ngenako kangwane from other countries like Zimbabwe, South Africa. Yes, uthenza lenzaba leyo nje sikuve nini bo unveila la usibidile usitshela nge12 man group sabona nase bomabona ukuthi kumbe ama page nakho bo social media ufakile ukuthi when iMOU ne 12 man group eSouth Africa lesiyadiko nje mhlaba wonke ikhona isebenza kuhlanganise ama fans yes sebenzile baleni true ukuthi kunama fans abo Kaizer Chiefs lesiwabonile ngaphutana lesingawagaza bo Orlando Pirates bo Sundowns baseta imvele nkosi Chris bayeta ngicabanga ukuthi sitawuse sesitholile inombolo yabo ukuthi bangaklabetako then sesiyahamba siya kulabadla sebhola kuPLE siya reporter because itsine sokumbana PLE if ever state ivakashi letita has a group kangwane letongena eKhatsi Stadium ufuna ukuthi siye kuPLE simtshele ukuthi ningamangali manibona buso lobushintshile noma manibona timbethi ishintshile kutabe kungema bangani bethu abachamba kulamanye emavi labethe tawu support abakase bethathu support ingonyama cup but because iclub umkhukula lomkhulu bozwe lonke sebangenile kangwane sebangenile ku final nabo abede okay yes but ababane ufuna kuba short kakhulu Chris angithi ngifola ema messages ukuthi why iclub sithi bozwe lonke kwaba ivision kithi lo ukuthi sithi bozwe lonke angicela ukuthi sithi umkhukula lomkhulu welive sacela sathi umkhukula weshiselo sayibhidle ishiselo yonke yabhava club kuma supporters ya Evan Lunga then sase system umgugudla lomkhulu welive ngiyaphendula ema messages lengwatfola ekseni then sinegama lesi zwelonke ligama Chris le iclub nyalo segcwele live lonke nangaphandle zwelonke ngiphendula nje lokho lokuphekeletela ukuthi stand sethu stabe sifull itawushaya ingoma kulo 7.5 tickets lawa khiphile noma lawa khulume ngawo PLE ngicabanga ukuthi more than 3.5 tickets ayangisize not best asengibuye kuwe nkosi ngicabanga ukuthi somvile umnangeni akukahle namuhla le show ibanje abantu babengosi sport fan kude kusibonga ukuthi ngilahle ngibida lesingekho nkosi uyamuva umnangeni na uyabeka ukuthi seboswe lonke singabonga Christos lesingakusho nje ngathi nasikhulumela yona le Gonyama Cup final kungathi isabalandzeli nebalandzeli bale Rubicon Sport Show kuthi liqembu emalungiselelo kalo ahamba kahle kakhulu Chris badlali bethu bonke abakhona baphelele squad esikhona available besolo snati 40 Chris lebeka sola ngabonakali walimala amazala uma quarter final zale Money Pirates but umdlali locisha umqoka kakhulu so umqoka kakhulu eteamini so cishe uwinile iNgonyama Cup more than ka 3 yes. One 3 times or then 2 awina nembaba neswalo samanye awina nayo iGreen Mamba
so we are happy ngesquad nama preparations sasingabonga kakhulu nje Chris kunedinkampani letiningi Chris lethi city lesendela amalungiselelo njengoba itolo bestapa na egalitos sine galitos le khona ehlanganyela nalolu cembu ukumotivate i-team Christos siya kuma final ya sponsorship dinner ye-teams nema supporters netinombolo leyo bakhona nabo batwinele ama-ticket kuya kuyiNgonyama Cup sibonga bomlembe Christos lo inkampani lesolo nayo i-partnership la ku Ngonyama Cup lo ma-hydration sponsor phinde kube hydration sponsor yayo iGreen Mamba. Okay. Kube i-hydration yayo iGreen Mamba bese siyabonga phinde kwesendlulise Chris kubonga kakhulu ne-management ne yonke iGreen Mamba executive command yakhe president le tanjalo into motivate abadlali Chris into ba motivate ukuthi imqoka kanganani lenkomishi sine mandate thina Chris emaqala besizini labasenta yona silicembu basithuma ukuthi sicela zone lenkomishi licembu libuyele liyodlala kuAfrica kule lokukhafulo tako so lokho thina Chris star wena bonke lokusamandleni ethu kuthi lena nkomishi nesayini mangibuka ukuthi nidlalile nensingisini aniqali ukudlala senidlala ku this season nje seniyodlala ifinal S2 nidlalile nakuleague cishe emahlandla nawubuka lapha bo head to head vele cishe le nombolo tiyasho ukuthi le game isengabheka le but ifavor wena statistically sidlalile nesingizini Christos sidlalile na league sadlala na 8bet lesikhuluma ngako kwehlukile le final lesikhuluma ngayo ifinal lena lesayidlala thina iGreen Mamba ifinal is3 labaqala ukuna kuyidlala ngiyabeva bayakhuluma nje thina siyayathi ke lenkomishi siyabathi imnanzi bale nkomishi le and Chris ngiyaqinisekisa ngisithi le cembu leli litayiphakamisa lenkomishi lena ngelisonto tabe liphamisa kusithathu naliphamisa lenkomishi lena ngelisonto so emalungiselelo ahamba kahle singaqinva nje ama supporters ethu ukuthi emathikiti so hambile more than 5,000 tickets okay leso uthengiwe nyalo so sekuselela amancane kakhulu ngoba so ema supporters ethu siyawathi Chris usanganani abonakele ngefinal ngesemi final lazala na isibet bese dinga ka right lapha we VIP box amavuso kwagcwele Chris kunyanyeka seka appreciate lokho eni lapha kasomhlolo Chris sidawugcwalisa Chris siyacela nje balandzeli bonke nawo onke emacembu lasaphuma kule tournament kuthi siyacela ukuthi abe khona ngelisonto lana sto supporter le tournament ngeNgonyama Cup itindile ngoba le tournament lena yethe ebholeni so thina abantu bebhola kufuna sibone sponsor ukuthi kumqwa kanganani lokhu sivaluisha kanganani ema supporters ama teams angeta gcoma replica abo labanye bativunulele kutabe kulanga lelihle kakhulu Christos siyacela ukuthi nabafuthi nabo bathi ixwayiso uTemgwaqo Chris ngoba lena tournament ishumayela bona lokho ishumayela ukuthi asiphephele emgwaqweni so siyethemba ukuthi nabo ixwayiso uTemgwaqo bathathilandzela tonke kude abantu abatawu bese bathi nabaya lapha bathatha emabili ngoba bende kanjani nehloniphana ke lemgwaqweni ngoba itraffic vele Chris itabe iningi kakhulu ibheke khona kasomhlolo futhi sihloniphane nesitani letho tikhawu bantu ngishona bebafuna kule nombolo etinganani abahloniphe kodwa na Chris linani lilashwa imoto kuze sonke sitofika siphephile futhi sisusheshe nesifikele ngoba emagate atavula lokho ekseni ngabo 7 tabe sayavulile ngoba bese kuphazamisa abantu ukuthi ubese usuka late bese kanti ujake kofika la ujake kofika khona ukhanza ukuthi so-thathu la ufika lena embili awusefiki ngoba nakuzovela ingoti endleleni asihambeni kahle kusenesikhathi sitofika kahle nesikhathi ema-city lapha ataba limited kakhulu Chris umuntu akefika athothole ema-city bahlale kahle kunesikhathi kutabe kunemidlalo leminingi uqala ikhathi ekseni kunema games afaka ikhathi abantu abengosi lafaka ikhathi bochief lafaka ikhathi nana iminda lekufuna ukuthi siyodlala sisi ready speed so ngaba nje vele kucela ukuthi akusikwendeni kule family day wacela mbali ukuthi le tournament lena asimendele njengokuthunywa kwakhe mbali ukuthi kube nguye lo sendele le tournament lena layo nembuko emhlaba ukuthi ube impumelelo lokuthi ibe impumelelo itawendiswa ngithi abantu bebhola kutabe kune nikade welive lapha Chris siyacela ngicabanga ukuthi iyacaca indzaba ye-safety lemqoka kakhulu ngoba phela angeke ufike le stadium ungakahloniphi wena ungakahloniphi ukuthi iphatha kwakho nalabanye abantu eceleni kwakho so kumqoka bekunena ukuthi sithi iphatha kahle emgwaqweni ukuthi sifike e-stadium ikhulumile le Ngonyama nangemsindo sike sawubona umsindo kula 16 ngicabanga leyo kuba igame leyohlala kukhulunywa ngayo njalo ngoba yagcina iphela etafuleni kodwa singabuyeli kiyo kakhulu nje sibuchubeka ngale msindo njengoba ibhodlile Ngonyama yacela ukuthi sive sitiphathe kahle bekunene nawe emacembu njengoba ticelela Nkosi umlangeni simvile lana abala ema games lengcekiwo kumbe lamabidla nalamatima la naye lasho ukuthi yakwana ngingela funa salong ithatha ngumane nyalo silohlana nelitshe lelingo wena wenge kumaje kwa wena
ngamkhumbula umlaleli umbukeli ukuthi ngimaphi lawo match lawenqeliwe wena. Asibonge nje Christos kumbe uyawabala lamathi lawa abalayo ngoba vele wakithi lo wanyamini mnotho kumnakethi umncane kimi kufanele lokubala lamathi ngoba ngisho litshe lelincane libona ukuthi ungalibona ngathi likhulu kuwe kanti lomnye lincane. Yes thina nje lesigreen mamba kulendlela yethu lesihambile siyabona ukuthi vele ikhomba bona ukuthi beseke wina lenkomishi. Sisuka emagemini ke thina zalene situation la emva la sawina 2-0. Yes. Sabuya sadlala ema defending champions la 16 lo Real Leopard. Lo kakhulu. Bekungumdlalo lo lukhulu kakhulu. Futhi ngumdlalo lo wakhombisa thina ukuthi nyalo sesiyoke wina lenkomishi. Ngoba thina ikhona kule tournament nawungabuka ukuthi ubuke emuva. Uyabona ukuthi Green Mamba nangabe ufuna ukuyikhipha kule tinfo leti ufuna ukuyikhiphe kuphi. iGreen Mamba iphuma ngale class 32 ngoba iphuma class 16 yazendlula lapho ufuna wathi lo sinyalo seye usatha lenkomishi ngoba iGreen Mamba kake yaphuma kuma semi final ngoba kuma quarter final sathi waphuma ngama penalty leyo ngose indlela tekuwina le midlalo lena Christos imnengi kakhulu lapha sadlala Christos bezidlala nayo iReal Leopard so kwaba ngumdlalo vele lolukhulu kakhulu nazana neLeopard yethi neChris vele kude iframe game. Silwa ngayo yonke indlela nje ukuthi vele kufuna sibakhombise sibabeke enzaweni yabo lapho bayathi bona ukuthi indzawo yabo ngiphi just like iSalo neHighlander nje labanye nje bathi big derby kanti nalana ikhona iderby phela njengoba yisho nje umlangeni kwakungiyo le derby yawo ama security forces teams iLeopard na iGreen Mamba kwakuphela nga 2-2 noma time ngoba sekushawa wona ama penalties la decide lo mdlalo konjalo Chris iderby lenkulu kithi thina nayo iReal Leopard licembu nathi lesatiko ukuthi nasidlala nalo kufanele ukuthi nomdlalo sikuwine kwaba ngumdlalo nje nalo ukuthi nje Chris yeda iReal Leopard sidlala lapha beyinge ama defending champions alenkomishi lokusho kona ukuthi licembu vele lebomdlalo lobomkhulu kanganani sajabula ke Chris ukuthi sibakhiphe bohurube bahlale ngaphandle bangene ebhasini sisaqhubeka thina siyembili sathi sisuka lapho sahamba sodlala neMonini Pirates. iMonini Pirates nayo Chris bekulicembu lasikhuluma ngela episode engona Cup beyikuma final lo myaka lophelile kusho kona ke kusendlela yethu vele besi task lenkulu ukuthi sikhiphe labantu lebe badlala ema final laba bebekungibo baba kuma final konke laba kuma final bakhishwe ngeGreen Mamba sasuka lapho nasicetha ngayo iMonini Pirates saya kumanzini sibhethi nayo le madima imanzini sibhethi le madima nyalo nawo uyibuka nakuloko uyayibona ukuthi i-team le kanjani this season ihleti number 2 so nayo sidlalile ke nayo ke Chris sadlala nayo lapha emavuso sakhona kuyinqoba nga 2-1 onke lama games sodlalile ke Chris kude game lesinga onke sishaye 2 emagoli besiwawina nga 2 emagoli so ngiyathembisa nanyalo kule final ukuthi emagoli sitawashaya but make sure amagoli unebadlali labafana noBosangweni Bosikhali lokucisha lesimbona akhompyuthera nalendondo yawo emagoli lamanyenti lo liyo lenkomishi bisho lohlale vele lama games la so kumbe ama tournaments la so ucisha kuba ngumdlali ovame ukubonakala aphakama ngesikhathi sekadzingeka bamba afika shade lokugoli lekwini njengeligama lakhe njengoba lisho nje ukuthi nguSikhali uyabonakala esekakwaza vele nyalo siyambona ukuthi uyalapha kubhana insingizini iphethe saso Sikhali nedisona bangumsindo la bathi ngumbhombo awashala amagoli naso siphethe 4 amagoli kunjalo Chris thina sine squad Chris lesicishe si well balanced up sine squad sabo badlali labacishe banayo experience labanye sebadlalile ema finals amaningi la tournament labanye bawudlala eqala labanye badlali labanye labancane labakhulako labakhona Green Mamba labatabe badlala ngelisonto so nabo Bosikhali bakhona and incaptain walo lena team because when it matters most kube sekudzingakala bona labo badlali lesinabo ukuthi bakhombise i-character bakhone ukushowa ema-leadership skills kulaba bafana lesikhuluma ngabo lokuthi nabo basakhula sinabo ke badlali labakhona ke Chris kukhona bomthunzi boJafi sinabo bobane lePupu Ndakasikhonze sinaye eSikhali mawina salenzele onke lawo mawina salenzele bonke sekukhona ke bafana labancane labakhulako Chris labakhona bethini labafaka kubona nababo bomphumuzo Sangweni bobhada labadlalako boRio Mathenjwa boRio Mathenjwa lo lesamthola kuMonini Pirates so le team ikhona Chris uthi siyabonga kusheshe ukhona nabokwanele shongo so licembu leli balance up Chris ne experience nabadlali abakhulako labane potential lenkulu labantu ababona ngelisonto labatabe bakhombisa umdlalo lomhle kakhulu sibathembile kakhulu laba bafana Chris ukuthi batasibiyela nayo lena ngomisha Nkosi sisathenza yona nje indzaba yebadlali awusitshela ngambhobho ukuthi lo mfana ubuyaphi ashaya amagoli kangaka uyawashaya league uyawashaya kunze kungena amakhapha aqala nekuyidlala nje
Nangunyalo siyabona futhi unabo nebadlali lokunye ngoba umdlalo ongasitshela ngayo nguye midfielder wakho yeke. Esimbone kumbachuta egemini egcina ledlaliwe league. Uthi ngabe ukhona inkosi ufit noma kukhona nawe la uthinzeke khona vele. Angiqale ngithi ngiyabonga Nkosi. Angiqale ngithi sine siyacala kufaka inkole. Njengoba lenkosi asho ukuthi siyacala kufika la. Bona sebangene kathathu bawene kangakanani batayele ingonyama 2025 2024 2025. This is 2025 2026 and I knew here. When I proved them ukuthi I knew and culture yethu itsafika ku final siyabashaya. Una evidence ngimshayile bo 8bet. Ngoba ku final ngifika nje. Bengicela futhi kufika ku final ku 8bet. Ngifika nje ngakushaya. I knew and asebenze ke history ukuthi Tolo Sendeni. Sihamba ngashuni lo mshanyalo. Okay. Ashaya Green Mamba newati lokho. And uthi yena umnakethu lamatshe lamakhulu nsimakhulu ke mkwebe amancane. You know ukuthi iBuffalo bethu ayishaya Green Mamba kuyahlala ku semi final. Ngiyakutshela nje nje le simple. Bathi amshaya ngathi Ngibongenye idabi la kulala khuluma ngawo ukuthi vele kunawo la madabi. Luka wina kule dabi le yale dabi kangayiwini. Nes football. Uyayibona lento le. Kimi belikhulu litshelelo. That's why ngalichilita and then ngishaya 10 goals in 4 games ngonyama cup. Kunalo mbhobho la khathi. Ushaya 4 khathi. Yeah, masidlala nemsombe ngathi washaya 2. If ngasiye 3 manje ngilawashayile ngina 10 goals. Yes. Angwabalele ngawashaya kubeke yakubhala ukuya ngiBuffalo kuma penalty ngibale goals 90 minutes. Lokho kutshela so labadlali labo bakhona kule sona. Bakhona. Bonke yeke lesikhuluma ngaye. Yeke ukhona. Lapha bese uyalula beke uthi nzabeka ngaso sikhashana. Yeah, mawuchecka iFacebook page yethu lesi upload itolo usetra bese training asebenza itolo. Kwakuyinokho yesikhashana. Okay. Yes, kwakuyinokho yesikhashana and ngithi silesina bodokotela 24 hours eClub House yethu labahlanje bachecka le club. Bamchecka ngalelo langa ngakusasa wabe alule maybe because club bengajim Monday. Ile recovery yabasharp nyalo sonke squad siphelele. Uba awukababoni boquality lokashaya goal kuyo iGreen Mamba 8bet abengekho arrestile uphilile. Bakhona bomvuselelo. I'm talking about young boys. Yeah, bakhona bo umbonile aqala 14 this week. Lo shaya amagoli last weekend. Lo shaya amagoli if ukukhumbula kahle washaya goal ku 2 games in a row. Naye lothi uma umfaka ngekhathi a7 ungabakhohlwa sibakhona bonke bo ukorile kewo lesimthethe ku stamp naye lokutshela kangcono ukuthi mangena ngekhathi uyalungisa bafana abancane ngikhuluma ngo labashelelako kube khona bo Cape abantu laba sesimizini bayiqubuka nayo kolishaba bakhona babe bayasebenza abantu abawine igame ku Green Mamba ku 8bet lapho basuke bakhona batawusebenza kuleli viki leli angisi konke kulesicala ukuthi omkhulu makathi simane siyakhuluma nje batayithatha ngeke bayithathe lo angikusho nje kumnakethu kube clean but iposition for ipain labadayiva lentone abete bantfu bete baphephile soyichazela umbane Nkosi abete bantfu bete indlela iphepha bayibeke embili kakhulu basete emigaqweni imoto labahamba ngato bete imoto etiphilile and kwabe imoto etawulayisha lelona nikwelona umuntu otawushaya imoto uNkulunkulu wami angathi ukuthi ngabe ngiphandleke kanjani ukuthi ngithathe lokuzakusaka ungene steeringini ngishayele asethemba ukuthi konke kutawuhamba kahle bese kuphatha kahle bese sekuba ukuthi iphatha ngekhathi ibhodlela elibhubesi laphodla ngemsimba kuma stadiums laphodla ngaleli baboleke emandla umbane Nkosi kuyo ngemisebenzi sesiye kuyo kuyolonjwa donke indzawo lasho ukuthi umsindo because nalo tabeni timeyo letinkulu kakhulu utobuka lo mdlalo lo into abantu abakhulu lekhumbule sine culture khona lapho mina culture ngiyithandzela kakhulu Nkosi asiteni sonke sithi positionile ukuthi vele it's a family fun day. Okay. Yeah. Nkosi ngicabanga ukuthi sekumele sale sivalelisa Nkosi ngicabanga ukuthi lo sekhaya sotivele ukuthi umsebenzi kaSomhlolo ngelisonto wonke umuntu ulithikithi asavele aya ngasekupheleni akabaliwe 7,500 which is the sitting capacity ye stadium sethu kaSomhlolo. So if ungakalifoli namuhla noma kusasa ngentebe utabanenkinga
ugcine sofuna ukuthenga kulungasayo ebholeni nayo kodwa abalikhulu ukuthi angasayi so siyacela thina nizame kwathenga amathikithi ayathengeka nje ngetindlela etinye electronically uyakhona nekuthenga ngocingo lakho ungene bo WhatsApp uthenge ithikithi bo Moja Ticket uthenge amathikithi nawo ama-team nama-page nawo bo Facebook bo TikTok afakile tindlela tekuthenga amathikithi sivese Nkosi so ningahlupheki ngemathikithi jakanje nambe niwathenga ndoboyela ngomdlalo lomnanzi kusukela ekseni ohambelana neculture ke thina simaswati sakhiwa ngeculture it's our very own heritage lesibeke embili njengoba nebantu babenkosi nje bakhulumela yona ukuthi cha simaswati siqhubeke sithi cha ngebuve bethu nange sive nangebulili bethu nawabo konke lesingiko nje ezemaswati lesadiwa ngawo kumele u5 seconds uthinze indzaba umnakethu yekuthi uma ngiyabalandelela page labo bebase kuseGalito Sport siyabonga kakhulu konke amakhampani Nkosi la Martin sabo nalama clubs ebhola ikakhulu ba motivator makuya kule midlalo le ubonile nami ngithumbe indaba naso isikhathi itolo ngiyangena lapha but ke uboba kaGalito siyabonga ngathi nalamanye bosoma business bebangayibona lento bayende was so grateful my brother no lokho kumqoka kakhulu bekunena ama sponsors ngiwo Lucky Bhola siyabona nje ukuthi lokho iGreen Mamba seyasenebuhlobo neGalito uyabona ukuthi phela uyokuyini imali lapha sekungendeki ibisele tandla lanayo naseyibuye seyiphindze yodijabulisa lanayo lapho eGalito so tandla tiyagezana bekunena otherwise it's all happening on Sunday from morning until late Sylvester besika somhlolo sitiphathe kahle ngoba kutabe kunebantu betene imindeni yabo bantwana labancane bamukelekile so sikhathekile ukuthi sonke sitiphathe ngendlela lokunye kumbe lokusalako nje lengingakusho lokuthi abamqoka kakhulu umdlalo usaqhubeka siyacela naso sive njengoba singicelile ukuthi nangichubeka nale show nifike ukusho Nkosi ukuthi siyacela nabo Rafaela ukuthi nanabo bangabe sebafaka sandla ukuthi kube nalomsindo le ingwenya ngicela ukuthi ungabi khona cause kuye kube khona ubona ngathi sometimes kumbe nabo bo Rafaela basa sibo labafuna ukuphatha umdlalo ngendlela lengiyo kodwa ke nabo babantu bekunene ama mistakes ataba khona so ufuna nabo sibabeketelele bazame labakuzama ukuthi umdlalo ugcine uphela kahle nabo lesingakusho bekunene siyabonga